partial correlation le multiple correlation chung sang kan sei dona partial correlation kan ti chu thil in light chin na I thiang hlim tak ti mai teng thil pat ni in kar light in light chin na thil dan na pol dal ve mi lo kan hriat theina turata na I in light chin na relationship kan vazon chona kha partial correlation kan ti a enti na ti hen phang don tai la lian le liani anoma in ngai zong em mai in du em mai kha an ni a anin relationship a po kha a thiang hlim viau ani mi dang khan tel mi lo ti khan amaro chu hun nge mo china tang to khan in mo ya hian in liani kha ron ngai zon ve thla ta wangin mo ya kha khat mo to khan in I liani kha ron phone trina ron text trina chang le ron leng trin box ya ti khan in liani ril ru kha enge mo chen kha alo la khrang ve ni mo ya khan chu wang chuan tu na chuan in I liana le liani in kara relationship anin zomna la ya kha hriat li thei khani talawa at chan chu mo ya kha tel ve tlat to wangin chu wang chuan in liana le liani in kara relationship dik tak kha hedon tai lang chuan mo ya kha mo ya influence mo ya ning khong zong song kan pai bo anga ya chu partial correlation kan ti chu ni liana le liani in kara correlation na kha moya kan da bo dei kan partial out dei khan I partial correlation kan tianga chumia chuan liana le liani in kara in lai chin na dik taka kha kan mu chuak thei ani moya da bo dei khan chu partial correlation kan ti chu alo ni ta a chu atlang kan san em ma chu research kan an ti na tel thil zir chen na kan ti na te hianin I thil kan han ti hri na kan han chok thina relationship kan mu chuak ka ma se khang relationship teng te kha thil dang in lo pol boy ve the ni influence dang kha lom ve the ya variables dang khan in a lo again influence ve the ya chu wang chuan partial correlation in min pui atum na bera chuan I x le y in kara in light chin na dik tak z tel ven mi lo na tura tan z pai bo din nge chu an x le y correlation na vazon chuan na kha partial correlation kan ti chu ani chu ti khan soi fia me tai la then multiple correlation kan ti ve thung ero hi chu hen ti na mathematics a kan ti that em a hi lekha kan zir hnem mei ba ka tuition ka vakal khanena influence the ni tuition ka kal khana influence the em ma tin chumi pela ma chuanin ka lekha zir zat khana influence em thei pokani chu wang chuanin mathematics a mo statistics a kam ma ka kha thil pahni khanena hmong ta ni chu wang chuan he ka statistics emo mathematics ma ka I exam na ka ti that lo na hianin hmong tu pahni om ta chumi pahnin he ka marks a hmong da na en na kha multiple correlation kan ti bok ta ni correlation pa nga ya chuan ti nan in mathematics emo statistics ka mark le da kharin zang le kha ka zir in lai chin naw mem ka mark le kha ka zir nem po le ka mark ka sa ang ti tai la dikrenga ma se chumi pelam panga chang hong tu dang kha lom ve zel theya I tuition ka lak le lak lo teng te khan hong theya tin nge niang le khabu ka nei that lo te po khan hong theya chu wang chuan multiple correlation kan tia chuan thil pakhat kha enge mo zat in hong theya chu wang chuan khami thil pakhat le enge mo zat in lai chin na kha multiple correlation kan ti chu along ni bok ta ni partial kan tia chuan thil enge mo zat le thil pakhat in lai chin na om theya chu wang chuan hemi le khoi mo zok zok ka kut jung chal ka kut jung chal le ka hemi kut jung chal ding lampang le ve lampang te in lai chin dik tak ka hria thena tura tan chuan he ka kut jung tang dang teng te po hi influence pai bo tai lang chu partial correlation ni ma se multiple correlation ve thunga chuan hemi kut jung tang pakhat le he lampang enge mo zat panga po ni theya pahni po lo ni tang se hemi te pahni in lai chin na kan soi na kha multiple correlation along ni ta a when I hian chuanin a chaw dana ka ti pui don lo chewa I screen kan share anga ka reading materials a hian in formula ka da a chumi chu nang mani ne lo chok don ta ni tiang kan soi fi anga
first order chu kan enanga four variables le hemi pani second orders pani teng third order hi chu kan soi don lova enti nan variable pathum kalo nei ta ne mathematics statistics mathematics le number of hours study spent kalo nei ta ne thil pathum variable pathum chung te chu a in lai chin na enti nan tu na hian partial correlation kan soi lok do na partial correlation a chuan hei chung hi partial correlation tin zek chi lo partial correlation ne lai hi en lok tau lang one na chuan in variable one na chuan tin soi tai lang statistics alone nia variable 2 chu mathematics alone nia variable 3 chu hours number of hours lo ti tai lang r12.3 ka ti chuan 1 chu nge ka ti kha statistics mathematics hours spent mathematics le statistics in kara relationship while partialing out hours spent tel nia lova mathematics and statistics mark in lai chin na tina ni partial out 1.3 1 2 statistics 2 2 mathematics 3 2 hours spent so one 1.3 continues one statistics and mathematics in car lai chin na pure correlation between statistics and mathematics while partialing out number of hours spent hemi tel lovin tinani ti chuan in chumi zong sok tur kan ni chuan r12 correlation between 1 and 2 statistics and mathematics minus correlation between 1 and 3 chu enge statistics and hours spent into correlation between 2 and 3 mathematics and hours spent divided by square root of 1 minus r square of 1 3 to 2 here 1 3 kan ti chu statistics and hours spent coefficient kan take and square anga into square root of 1 minus correlation coefficient between mathematics and hours spent square aka I don't tani ti chuan in chu da tang chuan in correlation coefficient of r12 while partialing out the third kan mu don tani chu kan formula nei chu lo ni ta tin chu teng deu chia chuan tin na 1 3 hemi te panin ka thi zong du don tai lang hemi te panin ka thi zong du don tai la while partialing out mathematics statistics le hours spent in car lai chin na while partialing out mathematics chu formula kha hemi hi alo ni vele a tin a pathum na chuan hemi te pani mathematics le hours spent hi and correlation schedule don tai la while partialing out statistics a formula chu hi lo ni ta ni four variables how hi chu ka sei don than pa lem lova hi heta hian in four variables le hi five variables alo nia hemi pani chu kan ti angai lem lo tur angai tai la chu a formula chu hemi mei hi nia ko ma se hemi mei kan ti lai khanin chu mathematics and statistics in kara correlation kan zon chunga ya I mathematics le hours spent in kara correlation kan zon chunga ya tin chu ba ka chuan I statistics le number of hours in kara correlation ka kan zon chhuatel boka nga ya ni chumi kan nei vek nuwa chuan heng hoi kan replace zung zunga nga ti chuan in I partial correlation kan ti kha kan du tak lai ha kan zung zong chhuak thei don ani formula hi kan apply mai dona tin multiple correlation kan ti hi lom vele ta ni multiple correlation hi r10 11 r lian in an represent thin tlang puya ta hian thil pani variable pathum cho ang kan consider anga entinan correlation between statistics with mathematics and hours spent mathematics statistics le mathematics le hours spent hi and correlation schedule don so 1.23 thing can represent an r capital in this one in kan zon so dan to square the whole thing square root achunga khan r square of the first and the second variable plus r square of the first and the third variable minus 2 into r coefficient of 1 2
correlation coefficient of 1 3 into coefficient of 2 3, the whole thing divided by 1 minus 2 3 correlation coefficient square in kan zong swak don ani ti chuan in non ti tur ta ka chu hei hi data kan nei chu lo ni ta mi zali som nga student kan nei ta a chung zali som nga student ho teng te chu ni kan ti te de nge statistics 1 lo nia chu variable 1 lo ngai te mathematics si variable 2 kan tia number 3 hi number of studies hours spent kan ti ta ni ti chuan kan hria du ta ka chu kan an chok chok ta statistics like mathematics in kara correlation to 0.6 alonia. Statistics like number of hours to 0.32 alonia. Mathematics like number of hours spent ka minus 0.35 alonia tani. Minus 0.35. So tini chuan tilshiat du kanay du don ta. So number 1 na chuan multiple correlation coefficient of statistics on one hand, and on the other hand, mathematics and number of hours spent. Chu hemi mang hian iron sok sok don ta ni pot me na hemi mang hian mo 1 2 soita kan khan r 1.2 3 2 heng hoi kan cho cho ve kan aya kan nei sa ve ka ta hen kan an pe sa a then ka te chu square ngai don ta chu kan replace anga hemi multiple correlation coefficient in sok sok the ang tin chu ba ka ka du chu partial correlation ka du don ta ni statistics and mathematics while partialing out study hours omje chu r12.3 so here r23.1 here r13.2 long ni don ta chung ho chu in on homework nga in on chokanga first week kale Wednesday in on submit man don nia in on submit the tura chu madina varte works works @gmail.com khan inon email don nia in pass nang mani email khan subject khan nang mani ming chim tak le enroll number inon jek don nia